دنباش گودارن هجا یا رادویا دنگگل از شمال ناگیهان به خلک نو یا برنامه خوبون لپیش بریون. گودارن هجا دوی خلک خود املی سر زکای هستیاری و زکای آنالیتیک بسکنن. زکای هستیاری و زکای آنالیتیک چیه؟ امه به هفره ناس بکن. برنامه امه دست بید که. زکایا هری زیده کهون و یه بجیان و گردایی زکایا هستیاریه. ده پیشخستنا جیانه ده دیار کره. ده جیهانا ما یا روژا نهاده اف زانبون هاتیه پرچکرن و دیار بوینا ویدناوا جیانه ده گلکی لاوازه. تایبتمندیا زکایا هستیاری گردای جیانه جیانه ده پارزه. دناوا جیانا خوزایی ده بیکه ماسی کردگه. جبوی بکاره به جیانه بدومینه دوی پی حساندن کوربه و برتک همبر وینا کلی دوره نشاندن. آجال به غریزه تفدگرن، لید انسان ده ناوبرا غریزه هست و فکر ده گرداینک هیه. یک سدما پیشکتنا زکای هستیاری جی پیوستین جواک بونیه. جیانا جواکی ده حوجدکه کو حرمت و رزداری خواهستنا شنا یکی دی آنجی امپاتی هبه. زکای هستیار هفسنگیا خوزا و انسان و انسان چیکرنه ده خودی رول و رسته. جه زکای هستیار هبه جیانا هستیار هیه. همان دمه زکای هستیار کوردینه کرنه ده جی رول دلیزه. ریبر آپو دبیجه کو ریگزا هست و هشیاری آنجی هستیار بونه. دوی ام به هست بن، هستیار بن. یا خوزای جی اف تدبیره کم. آنگو ده آلی جواکی سیاسی هستیاریه ده تدبیره کم. دوی از هست خوشی پرورده بکم. دوی از وان هستن خوین تنجی پیش بخم. انسان را درد که و هولجی زکایا آنالیتیکه. به جواک بوین را زکایا آنالیز هدی پیشت که و. به پیشکتنا زمان سیمگسل زکایا آنالیتیک جی گاو آویتیه. ده فکر ده اسنک بوین کتنا فرقاتشتان شروع کرن، خیال کرن، حساب کرن، فکراندنا پیش روژه و هر وکیدن تایبتمندی زکایا آنالیتیکن. میجی آنالیتیک آوانتاجا ویا هری مزن اوکو میجی آنالیتیک آوانتاجا ویا هری مزن اوکو بی خو بوستینه کنگی بخوازه دکاره ده حق تواهی گردونه ده بفکره. لیملی ویا مروف جو حقیقت دور بخجی هنم. دما کو زیده زکای آنالیتیک پیش دبه لگور خواه اوشا شروع کرن و هوناندن نلگور راستیان تشتان دسر خود آوا کرن لگور ترس آنجی حس کرنان راستی برواجی کرن یک جوان میناکانه. به پیشکتنا دسالتداریه و جاره زکای آنالیتیک جبوی سردستی هاتیه بکارانین. اف بوی سدم کو خاپاندن، کمپلو، نهیسکرین پیش بکوه. به دسالتداری و زکای هستیاری بلند مایه و شونا هستان عقل درکتیه پیش. به وی رنگی قاپاسیتا میا پی حساندنه کم بویه. زکای آنالیتیک هین زیده تر درکتیه پیش. جبر و سدمه دناوا جواکا میا ایرو ده زکای هستیاری بچافکانی نه عقلانه تیدس کرتن. گلو چما هستیار بون تنه وکه پارا جنه تیدیتن. جبر کو جن مبدین چه بونا گردونی خودنینه دناو بره جن، جیان و گردونه ده گریدان بوین هین زیده تر خود ده پیش. جبر و جن دوار حس و سزگی ده جی پیشه و دکاره زوتر امپاتی آواب که. لی اف روش جالیه دسالتداریا میره سرور ده هاتیه برواجی کرن. هست وکه پارا جنه عقل وکه پارا میر هاتیه دیتن. گلو جبر کو جن زیده تر هستیاری ده فکرن جبر و پچوب تندیتن چما دسر مروان ده هستیار بوین تشتکی نباش آنگو لواس هاتیه رونشتاندن. قطبوینا دناف بره هر دو زکایان انجام چوا آوا کر عقل به هست به عقل چتینه سر خوزا و جواکه ایرو کپیتالیزم و بچه آوایی بکارتینه
ام نها به هفدوره گهدار بکن. پرگالا کابیتالیست بتنکرنا هستین انسان و بنخستنا زکای هستیاریا انسان پشتکوه. هگر هستین انسانی زیده بونا، خواه و تأثیر خواه سر جیان پاراست بونا، او کابیتالیزم وحشی یا کو جیان لمروفان دکه دوجه و فاشیزم پیش ندگد. پرگالا کابیتالیست هیزا هستانیا انسان که خودی کوکن مروفان ین بنگهینن و آجوی بنگهین خستیه روشکی آموری. به آرمانجا زیده کرنا کارا خواه، جبوی برجواندی خواه، جبو برجواندین خواه بکار آنیه و حیانها جی بکارتینه. ریبر آپو وی راستیه و ها بلیفت که. پیشکتنا میجی آنالیتیک و هیستی دناف هفده خواه سرتی و فازیلیتک مروفانه. لیا گرینگتر اوه کاوی بچه آرمانجه وره بکارانین. پرگالا کابیتالیست تمی میجی آنالیتیک و حسی بومبه دکه، به تمامی بیکر دکه و کنگی جواکی تینه استا تماشاکر فتحاویه ذهنیت تمام دبه. ایرو زکای آنالیتیک به زکای چیکری گهاشتی لوتکیا هری خراب. درون و هرونن کو جیه و واران بومبه دکن، مدیای مجازی یا کو جیانه که سخت آواده که همو انجام خراب یوه راستیه نه. جبو که هستن باقل عاقله که هستیار به هفر دنا و هفسنگیه ده کار بکه ریبازن لکولین جنولوژی ده اف راستی هرتم برچافته گرتن. ام به هفر اندام اکادمیا جنولوژی لورین حاج گهدار بکن دوی درباره ده نرخاندنن وانچنه. ناوی من لورین حاجه اندام اکادمیا جنولوژی ما از کیف خوشم کو ایرو لسر برنامه حاضره. براستی جبو پرسو خالن کو هاتن کرن وک اندام اکادمیا جنولوژی من دخواست از بها هنکی لسری با آخفه. بریا کام دست بکن از خوازم هنکی لسر عقل هستیار و عقل آنالیتیک با آخفه. براستی تمام بجن عقل هستیار هری زیده بشاک و نیزی رح و حس و مشاعر إنسانة دمان بجن عقل هستيار تيواتيا نا بكساتي آنجي ببرجواندي فكراندن تيواتيا بقشتي فكراندن جبو جواك كباش جبو زانسته كباش جبو فلسفه كباش فكراندن لهمبري ويجي ام بجن عقل أناليتيك يكو عقل هري زيدا تحليلي تحكمي هري زيدا دروجة ما إيرو دبان دورك پر بجن نيني لسرجيان ديكي مناك امتكارن بجن عقل أناليتيك هري زيدا عقل دولتانا چاوا خراب کرن قتل کرن کشتن تنه مجاره کو عقل انالیتیک دخوازه بگهوی مجاره انجی بویاره کو او دخوازه خوابگینه ده منه کس بجم معادلة يك زائد يك دبيد دو عقل أناليتيك جي عيني يك زائد يك دبيد دو بفيرنجي دفكري نينا أس گفتگویان بكم نينا أس في بوياري بد ماشيرو فكرن جهدن رنا تاني مجارة من تشيا از دخوازم بگهم في مجارة خوا آثاروي چبن ارینی بن نینی بن باندوری و چبن جبو جواکه جبو زانسته جبو جهانی بگشتی جی ام بجن چه زندین لسروی جهانی هیا او بویر چه باندوره که نینی چه باندوره که ارینی لبکه تنه دفکره از بگهم ارمان جخواه یاکو من دینای لپیشیا خواه عقل آنالیتیک فکراندن آوی لگوری هر کسی آنجی بگشتی نینه تنه جبو تشتاکو او دخوازه بکه هیا انجی معادله کو او دخوازه بگه انجامه دخوازه سر بخه لی ام دکارن بیجن ده همان دمه ده فرقا ده نافبرا عقل هستیار و عقل انالیتیک ده کو ام بکارن
هەری زێدە جوداهی و فەرقا di navbera de em bikin tiştekî erînî di navbera de ku yekbûyînek çêbe di navbera her du beşên me jî de. Yani hevsengiyek çêbibe ku ev her du me jî bi hev re werin bi kar anîn ji bo zanistekî, ji bo civakekî, ji bo rastî jî gelekî. Di heman demê de xala din deman bêjin ferqa di navbera aqilê hestiyar û hestiyarbûyînê de divir de aqilê hestiyar tiştekî ku bi mirovan re mezin dibe. Yani deman bêjin aqilê hestiyar têwateya ku tê li ser vê tiştê tê perwerdekirin bi te re mezin dibe. Lê deman bêjin hestiyarbûyîn têwateya ku tiştek li ser te tê ferezkirin an jî bûyerên ku di demê re çê dibe, tiştên ku bi demê re li ser te têne bi kar anîn, mînak herî mezin di roja me îro de ya herî zêde di nava civakê de hestiyarbûyînê vegirêdane an jî dibêjin tu zêde atifî, tu zêde hestiyarî ji sedema van hestiyariyên te em dikemin xerabiya jin e. Yani tu îro pirs bike cinsê herî zêde hestiyar ki ye yê ji te re bêjin jin e. Jin bi xwe jî dibêje îdî jin e. Yani em bizanin enno ev tiştên ku li ser me wekî jin têne ferezkirin meselen aqilê hestiyarbûyînê tiştekî erînî ye an jî tiştekî neyînî ye. Yani çi bandorê li ser me dike wekî jin di milê em bêjin mînak siyasî de, aborî de, em bêjin di qadên kar de an jî di qadên jiyanê de çi bandorê li me dike mînak ji sedema axaftinên ku herî zêde jin ya hestiyar e, herî zêde ya ku digirî, herî zêde ya ku atifî ye, herî zêde ya ku nêzî tiştan li gorî dilê xwe dibe ji xwe şaşîtiya ku divir de tê kirin gelek mirov, gelek însan hene fam kirine ku tenê meşaعir ihsas di dil de ye. Di me jî de nîne me jî tenê ji bo tehlîla bûyerên li derdorê tê kirin dike. Zekaa herî bi bandor û herî pêşketî di roja me îro de çi ye? Tenê zekaa analîtîk e. Yani dibêjin me jî yê ku analîzkirina jiyanê dike û dil jê kirine an jî dil bi me jî re nayê bi kar anîn, dil yê ku bi hestiyarî difikire û ji sedema va axaftina jin dîtine ya ku bi dilê xwe difikire. An jî dijêr dibêjin ya ku kê me jî ye di meselen peyva ku dibêje naqîsatun aqil ve dîn di olê de di ola İslamiyetê de meselen zihniyeta analîtîk kirinê an jî zihniyeta ku dewletê kiriye dibin xizmeta xwe de li gorî xwe şîrovekirin, li gorî berjewendiyê xwe şîrovekirin, li gorî kesayeta xwe şîrovekirin. Yani deman bêjin hestiyarbûyîn tiştekî ku li ser mirovan tê ferezkirin em jin wek mînak didin. Mînak ya herî zêde ku atifî ye ji sedema em bêjin çi ev jin ketiye di atifiyetê de mînak ez dikarim bêjim jin dayîk e gereke bêhtir hestiyar be ji ber ku mezinkirina nifşekî, mezinkirina jiyanekî di destê wê de heye ji hissê em bêjin atifî, ji aqilê hestiyarî sabir çê dibe, hezkirin çê dibe, bi nîzîkatiyên hezkirinê mêzekirina jiyanê. Lê dema tu bi hezkirin û bi analîtîk an jî bi hestiyarî û analîtîk jiyankirinê hevsengiyekî bike di nava jiyana xwe de ne wekî ku tu tenê bi analîtîk bifikirî, ne wekî ku tu tenê bi hestiyarî bifikirî. Di heman demê de jî em dikarin bêjin jin yani tiştên ku axaftinên ku li serê hatine ferezkirin ku tu zêde atifî mînak ji dûrî qadên kar kiriye, ji dûrî qadên siyasî kiriye, ji dûrî qadên jiyanê kiriye, mînak dibêjin tu ya herî zêdeyî di nava jiyanê de gereke tu nekevê di nava qadên leşkerî de, gereke tu nekevê di nava qadên siyasî de. Jin ji axaftinên xwe an jî jin ji sedema fikrandina wê ya hestiyarî
دوری قادین جیانه کرنه مینک اف جی نینیه که پرمزنه همان دویده دما ام بفکرن چما جن یا هریزی دا عاطفیه چما جن یا هریزی دا به مجی خوی هستیاری دو فکره جسده ما جدمي بري ام بيجن ام فقرن بليا 12,000 سال جن بو ياكو جواك بوين دا آوا کرن جن بو ياكو جبو جواك پرسپکتیو دادن جن بو ياكو جواك بوين در دورای هاتا آوا کرن مناکز بيجن ياكو جيلن پیشیا خواه انجي جيلن کو پشتوه وری آوا کرن جيلكي کو لسر دست خود آوا کرن دوام بيجن دایک یاکو ج پارچه لاش خوا اف زاروک هنی آنیه دایک یاکو بشف روج بوی زاروک را انجی بوی کثیر مزن بو يعني بقشتيجي أخافتنين كو تينكرن باندورة كخويا بر نيني لسر جنان هيا يعني أم تكارن بيجن ين هري زيدا دروجا ميا إيرو دا شكستينا ديگلك مجارات تينا چو ساندن ديگلك مجارات تينا سينور دار کرن دي سهر جنن جيسا دما و آخافتنين كو لسرواتين فرس کرن هستيار بوين زيدا دبي باندورة خوا بهتر دكي افجي ملين نينينا اللي دهمان دمي دا جانا از جخورت فكرم از دبجم هگر نا جوي هستيار بوين انجي جوي عقل هستياري كل جم جنيبانا تاني ب اناليتيك جيان كرن انجي بعقل اناليتيك جيان كرن يكو عقل دولتيا عقل زانستا بوزيتيفيزم انجي عقل کودرو جامعه ایرو دهری زده باندور دکی اگر ام لگوری عقل انالیتیک جان کربانا بی ام بجن عقل خوی هستیاری می چاو جان کربانا جبر کویا هری زده دهیله کو ام نیزی تشتن باش ببن یا هری زده کو دهیله ام نیزی اکولوژی جیان جیهان بگشتی زندیان برنگه کی باش ببن اف بشا مجیمه هستیاریه يعني ده همان دمي ده ام دكارن بيجن كو هفسنگي قد نافبره هر دو بشان ده چه ببه و چتكي پر باش بي يعني ده همان دمي ده از تخوازم بيجم يعني چاوا زانستا كودرو جامعه ايرو ده تنه بعقل اناليتيك وگري دايه تنه زانست جبو تشتين بربجاف تشتين كو گهدار کرن تشتين يعني تنه لگوري زانستك كو بوزيتيفيزم و زانستك كو تنه عقل تحليلي عقل كو تو تشتكي باش جبو جواكي ناگریدست آنجی جبو بيجن هفسنگیا جاني ناگریدست تن التحليل كرنا مجاران ونچاره سرياوي يعني زانست روجا ايروجي براستيجي كتيا لدجي جواكي نا لغوري جواكي انجي لغوري برجواندين جواكي انجي لغوري تشتاكو مروفاهي بي بيويستا عقل اناليتيك دهيلكو مروف انجي مروفاهي وكي روبوتان ورن بكار اني نما وكي انسان نما وكي زنديكي كل سروي جاني جیان دکی وری بکار آنین ده همان دمید ام تخوازن بیجن بورده چاوا زانست لگوری عقل هستیاری جی انجی لگوری تحلیل کرن و لگوری عاطفیت زانست وری چه کرن مناک درفتن کو عقل هستیاری پیشکتنن کو عقل هستیاری دروجا ما ایرو ده بکد ناو زانستا ده است خوازم لسر وچته مینا کازانستا جنولوژی بدم چاوا زانستا جنولوژی هر دو عقل هفسنگی دخوازه بکد ناو براواده ام نبیجن کنترل کرنا هستان ام نبیجن کنترل کرنا مجیا ام بیجن توازن ام بیجن هفسنگی ام بیجن فکراندنا باش ام بیجن چاوا بکار آنینا هر دو بشن خواه ین مجی يعني دمان بیجن کنترل کرن ام نه روبوتن حتی ام بکارن هستی خو کنترل بکن ام انسانن ام خودی
جارنا ام بجن ام خودی گوشتن ام خودی خونین یعنی ام نه روبوتن ام نه تشتکی هستن ام نه جیکفر هاتنه چکرن يعني ام دخوازن بيجن كو هجر زانستا روجا ايرو فلسفة روجا ايرو ام بيجن تشتين كو دروجا ما ايرو دا ام دكارن بگرن دست و یا هریز دا ایرو باندور دکی پینوسا یا هریز دا باندور دکی زانستا لگوری هر دو بشن مجی وری بکار آنی لگوری جواکا کباش لگوری گلی باش لگوری نتوین باش وری بکار آنی یعنی از دخوازم مینا کو که زانستا جنولوژی چاوا لگوری هر کسی جیانه که باش لگوری بجن جنکی لگوری میرکی لگوری بگشتی جیانه چه زندین کو لسروی جهان هنه كفر بلا جينولوجي بنجها كي باش دديه دا انجي جرينجيا كباش ددي هر تشتي لدردورا خوا يعني زانستكا كو وك جينولوجي چاوا گرینگیا انسانیت دده براستی جی زانسته جبو انسانیت زانسته جبو دموقراطی زانسته جبو پیشخستنا فکری باشه يعني هجر بگشتی زانست بوی رنگی ورنه پیش خستن بوی فکری ورنه پیش خستن و تشتکی پر باش بیش بمرو واهیش بر کراستی جی درو جامعه ایرو ده پیوستین می پر مزن بوان بقادکی بجیانکی کو هر کس لگوری خواه جیان کرن لد همان دمی ده هر کس به هفه گریدای ام ایدی دبینن کو هر تش جهفدو هاتیا پارچا پارچا کرن مناک یه دکتور دبیجه تو دکتوری علاقه ترینه بمهندس رای مهندس دبیجه ماموستا علاقه ترینه بنظام قاده کدن را يعني ام دبین درو جامعه ایرو ده پارچا بوینن پر مزن جواک لدوری راستی خو کتیا مروه لدوری راستی خو کتیا جیهان جبو برجواندی خوب کار آنی دولت دخوازن لگوری خو جیانه که بدنا آوا کرن نه لگوری مروهیه ایدی تجاوز کرن لسر اکولوژی تکرن ایدی تجاوز کرن لسر جیانه تکرن ایدی راستیج ام لدوری راستی خو کتنه يعني ام تفرده باش بزارن كو دما هردو بشن مجي بهفري ورن بكار آنين نوكي كو يك بش تاني وري بكار آنين جوخا من دخست از هنكي بالي بكشنم لسر خالة داويجي چاوا ام ريل بر خرابين كو عقل اناليتيك بخورتيني ام بگرن تمام تشتكي باشا عقل اناليتيك لي دما ام بتني بكارتين بي بشادو يمين يكو عقل هستيارة بي كو ام بگشتي بفكرن تنيج ببرجواندي خو ام بفكرن دما ام بكارتين ام خطري وخرابين برمزنتين لسروي جهاني بي لسروي مروفاهي بگشتيجي يعني تاني دخل خويا داوود از دخوازم بيجم دما هون دجن لسر انترنتي ببينن دما ام ددينن ذكاء عاطفي انجي ام دما دبيجن عقل هستياري يجي مرة تاني بتشي فاقري بدن وبحسكرني فاقري بدن وبعلاقات نظام زوجي فاقري بدن ود چارچوفي كده قري بدن كتني عقل عاطفي انجي عقل هستياري تاني جبو حسكرني مروف بكارت يعني تاني جبو علاقاتي دناف برا جن و ظلام دا بکار بینی لی دما ام راستیا جان میزه دکن دما ام دبینن کو چه قاسی مروواهی دجسه دما عقل انالیتیک تنی گرتن آجی تنی دست گرتن ام دبینن کو خطرین پرمزن چه دکن تجاوز کرنین لسر زندین کو دروجه ایرو دا ام دبینن دماتین چکرین براستی جی تشتن پر عجیبتین بکار آنی تاني از دخوازم بيجم ريل بر شيروفكرنا هردو بشن عقل درفتن برفره بلا ورن فكرن بلا تحليلك لسر هردو بشن مجي وريكرن چي كسي كو جخورة في مجاري وكا گرنگي كي دبيني بلا هين زيادتر لسر روپلا
اف مجاري هردو بشين عاقل وري بلاف كرن جبر كو راستيجي دما ام دچل لسر و پلين انترنت دميزه دكن ام دبينن كو تشتين پروالا والا لسر ذكاء عاطفي دينن تني ذكاء تحليلي دقرنا دست تني براستيجي يك تشتي ديجرن دست و ام دزان جسدا ما جبر كو ذاتا نيكو وان تشتان پیش دخي كون وان تشتان دهلي بكوي چارچوبه مجياني و ام ند فرقه و خطر ياده بن دروجا ما ارده براستيجي شري تايبت ديكو هري زيده لسر متب كارانين لسر انترنت جبر كو براستيجي ايدي ام بونا نفشكي كو لسر انترنتي هاتيا مزن كرن نفشكي كو لسر سوشيال ميديا هاتيا مزن كرن باندور خوي پر مزن جي هيا مجي مروفان ددنا شوشتن مجي مروفان جراستي دور دخينن مجي مروفان دخين خيالكي كوكي روبوتكي تاني دفكري امري لبروارو پلين كو راستي جمرة نهاد نشاندان بگرند همان دمه ام خو پرورده بکن جواکا خو پرورده بکن بهتر پرورده این لسر پولیتیکرنا هستان ورنداین بهتر لسر عقلی هستیاری و عقلی انالیتیک ورنداین بکوه مجارکی راستیجی پرورده کرنه ام بهتر لکولینان لسر بدن چکرن ام بکوین فرقا کو پولیتیکین شاش کن لسر متنا بکار آنین تنیش بوه مجاره من تخواست از ویرنگی بدایی بکم ام بالدار بن ام شیار بن ام ده مرحله كده پر حساسن ام مرحله كده نا پر جركا ام دقت بكن هر تشتكو لسر انترنت تنا بلاف كرين هر تشتكو دناف جواكي تنا بكار اني بتهيبت وكي جن دویم لیده گله که ام بهتر بالدار بن ام بهتر کور به مجارب فکرن و از گلک سپاس دکم پێویستی هەیە کو ئەم di navbera her du zekayên de hevsengiyek ava bikin ji bo wê jî carna hîs rênîşanê me dide ji bo jiyanek bixwezayî û însan re di nava hevsengiyekî de be pêwîst e zekaya hestiyarî û analîtîk bi hev re bimeşin belê guhdarên hêja em îro jî hatin daviya bernameya xwe di bernameyeke nû de dîsa em ê bi hev re bin bimînin xêr û xweşiyê de. Thank you.